Dobro jutro, dragi moji posjetitelji. Nadam se da ste mi svi odlično, da odmarate nakon ovih 5 radnih dana. Danas sam vam priredila čitanje, naravno intuitivno i bezvremensko tarot čitanje na temu što moramo znati upravo sada. Izaberite između 3 karte. Karta 1, 2 i 3 su grupe 1, 2 i 3. Da ne zaboravim, toplo zahvaljujem na subovima, komentarima i lajkovima. Dakle, što moramo znati upravo sada? Grupa broj 1. Odabrali ste kartu duboko znanje. Karta broj 1 ukazuje na važnost intuicije, a intuicija je sposobnost čitanja između redaka i otvara vrata veće mudrosti od one logičkog uma i naših 5 osjetila. Potiče vas se da vjerujete svojoj intuiciji. Vaše slutnje bi mogle biti i materijalno isplative ako umjereno riskirate i poslušate svoju intuiciju. Onaj tko je odabrao kartu broj 2, odabrao je kartu razmjena darova koja govori o davanju i primanju. Ulazite u produktivno vrijeme. Imate sve resurse za uspjeh, no morate uložiti vrijeme, iskustvo, vještine, srce i dušu u skladu sa zakonom davanja i primanja. Nemojte dopustiti strahu da stvori neravnotežu. Ljubav je razmjena životne energije, raste davanjem i primanjem. Ljubav teče iz vas i ulazi u vas dvosmjerno. Vaš trud općenito se isplaćuje, vaši darovi se uzvraćaju, sve je razmjena. Nastavite raditi kao i do sada. Treća grupa je odabrala kartu izrečena istina. Ona naglašava poštenje, izlazak iz poricanja, transparentnost, jasnoću komunikacije. Pozvani ste reći na glas, biti transparentni, otvoreni u komunikaciji. Pozivate se na autentičnost, iskrenu komunikaciju. Pozivate se da govorite svoju istinu i slušate što vam zauzvrat drugi imaju reći. Jeste li spremni za učenje novog? Jeste li spremni biti vjerni onome što jeste? Budite vjerni sebi i svom pozivu. Budite svoji i pronaći ćete ključ obilja. Sad vratimo se mi na glavninu čitanja. Idemo sa prvom grupom. Prva grupa je dobila as štapova, paža mačeva i 8 štapova. As štapova vam kaže da iskoristite priliku. Poduzmete korake za početak nekog inovativnog projekta. Isto tako da u skladu sa ovom prvom karticom koju smo već pročitali, da se oslonite na svoje instinkte, na svoju intuiciju. Ova karta vas tjera da djelujete baš sada, umjesto da previše razmišljate i previše planirate. Tjera vas da sada krenete, pa korak po korak, a zatim ćete s vremenom nastaviti povećavati djelovanje. Isto tako, kazuje da ste uzbuđeni zbog mogućnosti koje vam se sada otvaraju. Paž mačeva
kaže da se sada možete dugo i lako koncentrirati i učiti nove vještine i stjecati nova znanja. Osmica štapova govori o brzoj akciji, brzim odlukama, kretanju. Poteškoće su okončane, možda ćete dobiti važne informacije koje ste čekali. Znači, postoji šansa da će tuđa odluka koju očekujete uskoro doći. Isto tako, imajte na umu da prisiljavanje na događaje može negativno utjecati na krajnji rezultat. Osmica štapova vas upozorava da ne budete brzopleti, da ne jurite. Vaš će se trud isplatiti. Ovo je vrijeme iznenadnih radnji, uzbuđenja, putovanja, slobode i praznika. Karta vremeplov vas nekako podsjeća na nasljeđene obrasce, uvjetovanost, ali poštivanje prošlosti bez zarobljenosti u prošlosti. Da, pozivate se da najbolja iskustva i najbolje osobine svojih predaka integrirate u svoj život kako ne biste morali ponovno graditi sve ispočetka. Međutim, morate paziti da ne upadnete u zamke iz prošlosti, da ne ponavljate uzorke ponašanja svojih predaka. Zapamtite da ako radite ono što ste uvijek radili, dobit ćete ono što ste uvijek imali. Možete napraviti drugačiji izbor. Duh laboda opet ukazuje na duboko razumijevanje, na perspektivu koja proizlazi iz veće samospoznaje nego što vam je ona trenutna sad. Odolite iskušenju da prosuđujete na račun površnog izgleda. Postoji mnogo dublji potencijal za ljubavne veze i međusobno razumijevanje. Perspektiva koja proizlazi iz veće samopoznaje je ono što vam trenutno potrebno za bolje razumijevanje situacije ili odnosa. Druga grupa. Vi ste dobili 6 štapova, viteza pehara i pustinjaka. Šestica štapova je karta pobjede, uspjeha javnih nagrada. Kazuju da su napori nadahnuća iz vaše prošlosti doveli do sadašnjeg položaja. Ili nastavite svojim putem i pronaći ćete nagrade, odnosno nagrade će vas same pronaći. Uspjeli ste iskoristiti snage i talente koje imate u sebi i kreirali ste posebno uspješan ishod. Vitez pehara kaže da će vam doći nekako važna ponuda ili pozivnica neočekivano i iznenada. Ovo je karta koja govori o tome da slijedite srce, o romantici, o idealizmu. Vi ste sad u dobrom dodiru sa svojim osjećajima i intuicijom i koristite ih kako biste postizali svoje rezultate. Vitez pehara se koncentrira na svoje srce, bez obzira na to je li to u stvarnosti logičan izbor ili ne. Ovaj vitez pehara može predstavljati neki projekt sa velikom emocionalnom ili kreativnom vrijednošću za vas. On je glasnik i sa sobom nosi pozivnicu ili dolazak neke stvari ili osobe koja će vam koristiti. Karta pustinjaka
kaže da kada ste svjesni svog pravog puta, ništa vam ne može stati na put. Karta pustinjaka govori o razmišljanju, traženju istine, unutarnjem vodstvu. Pustinjak je tragač za znanjem koje dolazi iznutra. Da biste slušali svoj unutarnji glas, trebate se isključiti iz gomile, čiji glasovi želje prijete da bi nadglasali vaš vlastiti glas. Trenutno imate neku želju da budete sami. Možda tražite od svoje unutarnje duše smjernice o tome što je ispravno i koji su vaši budući koraci. Također može označiti i pojavu nekog tko će doći u vaš život pa će vam biti mentor. Karta uši širom otvorene ukazuje na duboko slušanje kao dar koji dajemo drugima, razumijevanje tuđih potreba. Ponudite svoju pažnju kao velik dar. Vrijeme je da prestanete obavljati više zadataka, provjeravate telefon, razmišljate o tome što ćete sljedeće reći i činiti sve ostale stvari koje vas sprečavaju da se u potpunosti povežete s drugima. Ponudite svoju pažnju kao velik dar. Prestanite obavljati više zadataka, provjeravati telefon, mail. Prestanite činiti sve ostale stvari koje vas sprečavaju da se u potpunosti povežete. Dok šišmiša podsjeća da se trenutno nalazite na nepoznatom teritoriju i da se možda osjećate kao izgubljeni. Međutim, pozvani ste vjerovati da će vaša intuicija biti pouzdan vodič dok budete ulazili u nešto novo i nepoznato. Duh šišmića traži od vas da vjerujete da se ono što je izgledalo kao umrlo zapravo mijenja oblik u nešto što je značajnije i čudesnije nego prije. Ako se osjećate kao da ste u mraku, znajte da će uskoro sve biti otkriveno i stvari će se pojaviti na svjetlu u novom obliku. Treća grupa, imate sve pentakle. Vama je naglasak na novčanim dobicima i općenito na materijalnim postignućima. 9 pentakla ukazuje na zadovoljstvo koje ste zapravo iskušavate svojim postignućima. Iako nagrade još nisu očigledne, nagrade ćete dobiti. Ovo je karta nagrade i plodova rada. Zbog svog vrijednog rada vi sad uživate u novcu, žitku i udobnostima. Teškoće s kojima ste se prije suočavali su završene. Ovo nije samo karta radosti, nego i osjećaj zaštite i slobode koju materijalno donosi. Također kazuje da diplomacija i šarm dovode do željenog ishoda. I sa druge strane također da svoje materijalno malo podijelite i sa zajednicom. Sedmica pentakla govori o dugom razdoblju napornog rada koji opet donosi osobni rast i postignuće. Ukazuju na naplatu ulaganja. Da, tu postoji frustracija ako je možda slučaj nekakvog kašnjenja, ali kao što sam rekla, vaš trud će se isplatiti. Također vi učite iz svojih neuspjeha i grešaka.
Možda vam se to sada ne čini tako, međutim, greške vam omogućuju da naučite bolje ulagati svoje vrijeme kako biste izvukli maksimum iz svojih poduhvata. Vitez novčića obrnuto vas upozorava da ste potpuno zanemarili neke bitne aspekte svog života. Možda ste ambiciozna osoba koja je previše posvećena svom poslu i žrtvovali ste svoj društveni život. Možda biste trebali malo smanjiti s poslom, a provesti više vremena s prijateljima i voljenim osobama. Obrnuti vitez novčića snažno pokazuje da morate promijeniti svoj način života kako ne biste riskirali iscrpljenost. Karta svetog poštovanja vas potiče da pokušate preoblikovati svoju perspektivu kako biste priznali duhovni svijet. Sve ima vrijednost. Kada gledate svijet, da li vidite životnu cjelinu ili samo ograničeni dio? Ako ograničeno promatrate svijet, to je samo djelić istine i on nije dovoljan. Potiče vas se da svako biće, svaku biljku, svaku životinju doživljavate kao svetu i živu. Tako dolazite prirodno u stanje obilja, blaženstva i postižete dubok osjećaj dobrobiti. Duh kita kaže: vjerujte velikoj tajni. Kada izvučete ovu kartu, to je podsjetnik da postoji velika misterija koju morate prihvatiti bez intelektualnog pokušaja da je shvatite. Neke stvari ne možemo spoznati umom, samo doživjeti kroz srce, kroz intuiciju i putem šestog čula koji spaja vidljiv i nevidljiv svijet. Sad je vrijeme da vjerujete da je ono što je sada nevidljivo sjeme vaših namjera koje će postati uskoro vidljive.